دچنه هر جهه کی کردستانه دا کلودوف چیروکه پیک وجیانه بگرن لنحیا دیانه سر به قضا سورانجی چیروکه پیک وجیانه یا بالکش هیا امی بهافرا بچنه وی نحیاه دا کو بهافرا چیروکه وی بزانه بن نحیا دیانه دکوه با کور روجهالات ناوند قضا سوران یا سر به پارزگاه هولیره. پرانی خلکی و داره کریستیاننو و نزیکی 205 مالبت لیهنه. حکمت سلمان و صبری حسقیل دو نمونه پیک وجیانه نو لنحیا دیانه نه. اوجی جزاروکاتی او خواه و حیانها هوالن هفدونو نها او دوار پرورده دا کار دکن ما مستحکمت دما کو ام هاتن في داره دیانه چمکی گلک چیروکن پیک ویجیانن في داره هنم طایبتی نفر مسیحو مسلمانان توجي یکی جوان کسانی که تا هوالکی تا و مسیحی کریستیانی هیا تذكري بوم بحثا پیوندید نوراتو هوالي خواب که؟ طبعا وجه زور بخير بن اما ولادت من ديانه تلفرج دايك بلي لو دورو بري خوم بزوري مسيحي شمديتيانك يعني زيادة المسلمان اما زور تكالي يقدري بوينا طاب خانه ومكتب وجيان وانا ما هم ولا قريق يعني بهابره واخونديا شكاكي ورا تقريبا حسابك امن مواليد 63 لو من ضالياتي حسابك هتاكو اسا اما لقروانا دجين بيكو دجين بله خوشي نا خوشي ما لقري يقدري بو دبر اوي بلادري زور راستقينه يقدري شينما بله بله از بجم نها گهشتن بردم پیشیا مالا حوالته از دخوازم دناوا مالوی دا زیادتر بحثا پیوندید نوارتا و ویدا بکن بیرانین کام بچن جور و بزانه بن کو پیوندید نوارا دا چانه و بیرانین نوارا دا باش فرم ما است صبري كانجي ورا من هوالد هفدونه اما لقل ما مستحق مثلا من ضالي ولا تمني يعني قناغ كان يخويندن لبنراتي ولا آمادي جوي دميدا لا قديم بالله هاد زيران بوينا يعني بلا زيران بلا كتابخانات زيران تيشمان بيكوا زور لك دور نينا هموي بين مال بيكوا استوى بزانم مالي خوي كرد برك دور كدنا دوسي يعني بين مال بين مان مثلا خيزاني دا شنو هاتن نافرا ودا هاي انتني بس من هر دو حوالن سردان هفدو تكن بخوا مسئله خزانی لزور بونو او که سردانی یکتر دکین بله لبونو خوشی و نخوشی کان سردانی یکتر دکین بله بله از خواستم ما مستعدوش مرا بحثا بیرانین خوش دنوارا ودا چه بو چاوا یکم جار و هفدو ناس کر چاوا بونه حوالد هفدو یعنی واکو ذکرات خوش بو من بحث بکه پیشی بتینه مکتب یکتری من ناسیه که توی قطاب خانش یکتری من ناسیه بله يعني اما بشي دريج زمان شي دور ودريج لقريق يعني بريو كون بچن دستاري قطابخانه وتبونها بله چلو پنج حتا 50 سالي دبيتن اما يكتري ما الناس كغوره بوينه هسمان ببرادراتي كردي برادري يكتريج بوينه لا زور قوناغ كان خويندنيش لقريق دري بوينه زور قوناغي ديكش ايش كردنيش اما لقريق دري كو كردي تو يعني ويلي كردي اما زياتر يقدري ما خوش بويتن زياتر يقدري قبول بكين لهشتا كان بو مركز شبابي سوران سردانه چی دهوک من کرد یاری چی توپانه من لا دهوک لا مركز شبابي دهوک کرد به 1-0 یادی بخیر احمد حسن زیرو گل کای کرد 1-0 لمن برد و شوک لوی مای نواله شو چی خوش لوی لا بن کیلاوان لوی شو چی خوش من بک ورا بول اخفتن الجلوه قالك خوشن لعم تخازن كل دروجه هنا كي بحثا بیرانین دنوارا ودا بکن دبستان دیانه و که کونترین دبستان لوی ناحیه که در سال 1955 ده هاتی آوا کرنو خوندکارن و کریستیان و مسلمانه
جبیلی کل دبستان خواندکار تینا پرورده کرنج بو ورگرتنا وانیان لی رولک وی دبستانی یا گرینگ هبو دواره پیگوژیان دناوره اولانده نها امی بحثا نمونه ها پیگوژیان لگل وان ولاتیان بکن کود وی دبستانی دا خوانده بونو حتی نها جی هر حوالد هفدونه که یک جوان کریستیانی و یک جوان مسلمانه اتخوازم هون بحثا بیرانین کود وی دبستانی دا وی قطابخانه دا چه بید ناوره ودا بیرانین هری خوش چه بون؟ طبعا یادگاری خوش و ناخۆشمان ئەو قوتابخانە بووە ڕاستی یعنی ئینسان کە خۆت زاردێتە مەکتەبێ بە خۆت دەزانی ئینسان حەز بە خۆشیێکی زۆر دەکاتن کە یەکەم ساڵ دێ مەکتەبێ یادگاری زۆر خۆشمان لێرە هەیە مامۆستا سەبری ئەسخوازم ji te jî پرسیار bikim ji bilî مامۆستا حکمت çi kesindin biraderîn te hebûn ku misliman bin vê qutabxaneyê de her her derde jî بەڵێ مامۆستا ئێستش لەگەڵدابی پەیوەندیم زۆر بەهێزە لەگەڵەوەی مامۆستا حەمە شەریف کە سەرپەرشاری بنەڕەتی ئەم پسپۆڵی کارجێڕیە کە چەند ساڵە لێرە ئەو بەڕێوەبەر بوو ئەمن یاریدەدەر بوو باشەوە ئەو بووە سەرپەرشار ئەمن بوومە بەڕێوەبەر لە جێوی چەند ساڵە ئێستش پەیوەندیمان زۆر بەهێزە هەر لە سەرەتایش کە لێرە خوێندیتمان لە هەفتاکان هەر پێکەوە لە یەک پۆل بووی Nava bazara diyane Müslüman û Kristyan bi havra kar dikin û eşek ji Müslümanan bi zimanê aşûrî diaxivin. Ev çîroka Sabrî Hesqîl û Hikmet Selman bû ku herçi qasî ola wan ya cuda ye lê havaltiya wan ji biçûkatiya ve û heta niha jî berdewam e. Di çend xelekên nû de jî em ê behsa çîrokên cuda yên pêkvejiyanê ji we re bikin. Her şad bin.